Eminye emijondolo kule ngxenye yaseMasiphumelele igcwele phama amanzi ngenxa yezikhukhula. Xa kunethayo amanzi ayadama apha around izindlu zethu, and then after edamile lamanzi aye angene ngaphakathi ke ngokwendlini. Sizame uwakhuphela ngaphandle but still akho nto incedayo. Abanye bakhathazekile ngezempilo njengoba kudlange iCovid-19 kanti ke kule ndawo izakhamuzi zithi indle ihamba namanzi izongena emakhaya. Alukho uncedo esilufumanayo. Cha abantu bayabuya bafike bafote baqoba kwabo bahambe bathi bazabuya basincede again but ababuyi bazosinceda. Izikhukhula ziphinde zahlasela nakweminye emijondolo okhona kuyo eyaseKhayelitsha, Emfuleni kanye naseDelft. Kunxuswa izakhamuzi ezakhele kulezi ndawo ukuba ziqaphele ukuze zikwazi ukuzivikela nokuthola usizo. Kusinjalo kumisiwe ukuthungatha intombazane nomlisa abemuke emhubheni wamanzi izolo eAtlon. Kulindeleke ukuba kuphinde kuqhubeke ngesonto kubathungatha. Ngokwezangoma zezulu umoya onamandla ulindeleke ukuba uhlasele eEastern Cape naseNorthern Cape bese kuthi eGauteng kulindeleke amakhaza ashubisa umkantsha.